Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kamat kababun kikren hakini kisngi kadai gajing penbet yoput usam hapreng gajela Meghalaya bat Assam hakabagani kamat kilaya tairu hapo kedorbar liur jong ka KHADC. Nakaliang UMDC kamahoti uba Charles Marngar hene kasngi habakren ginong thok kubor uloang bakum kinong ilam kimdei tang jong kawai constituency henrai kidei jong kajela barok kawai. Ulapan pau ya gajing sngo kemen bau EM elaka uba Jambor war ulapan pau bakinyat bet chakmat ban kershan ke hima ban ujor persya ke MOU balasoy hapdeng ke sarkar Meghalaya bat Assam. Ula ongru bakum kinong yalam kimdei ban petang ya kabet kapiang jong ka constituency jong kishimet hendai na kabenta baro kwe ke jilla. Abai ni keren kerjaan abai dia berkenika boundary ke jongi joka jipun bet put bet sam. Ke mata kasi ni dan commotion ke ba ila ya keren abai dia berkeni ke ba lawan rat di ba Gabriel walang. Ti abai dia berkeni commotion nak kuat aban pau kerjaan ni. Nakaliang jong ka executive committee aga jing jubab ke jong iam in charge of ilaka. Ila pensyai ba kastan juga council hi kan ne wi kumju. Kumbala de penyakut keladon ke coordination committee kan long be kumta ba kinyai be syakma la ai ke jing syai mendagasni pok house. Ila kaliang ka jonga kwa kendiat man kan kumno gelam. Oi kam simladan kono ke jing kata. Ya menta kampadon kono ke jing penbet yuput usam apo ke konsumsi ke jonga. Dai kumnong yalam apo kadong ribai bat kumud khat juga council ngasko bangadan ke jingkitli ya borok kowe ke jurisdiction juga council ke jongi ke jong ke jelai borok kowe I habang ngilong nong yalam ngilong nong mikmat kamut ba ngangade tang UMDC jong ke konsensi di mata kesngi la nyala sotu syai bagi dan ki perlo MDC ki bersupport ya ke MOU ki balakan syai namar pa kiong ba ka konsumsi ke jongki kila sohon namar pa baro kisnong gi wandur apo Meghalaya ndai kum kinong yalam na kwa bano ni ba yimde banhon tang na kamata ka konsumsi ne jong ding hapan perkhadro nong pagi wei konsumsi nga susi bani tho ba ka dong ri boy jongi wala kamdei ka konsumsi ke jong ketika tamarwan nado na po STC kam nang to ketika tamarwan ka yongkhuli itu ki area ke babon ke pilang kata ila do lagi cakap jo dikani ka kalau ke ai ke bersusi bang kwa ban keren nak ni ko por ba kum kinong yalam imde ban perkhat tang ila ke jong ka konsumsi ringi haban perkhat ro nak benda ke jelah hi borok kowe ban ni haban dan ke jinge tuli ke jinge sotho jumat tang kowe ke sor nak benda ke jumat tailang jong ke jelah hi borok kowe tak de mo kwa ban keren kerja tesakowe kwa ban panang ni ka bang ila keren po house Pigi, sosun yang ki beriu ki jongi le se ki bahap sepo asam. Haga jing penbet pun. Ingat no asam. Pi hapo asam idan ka asam lan and revenue regulation ka praspa prapun re. Kani ka angi itu ipi hapo asam. Undon meno bala balong try ya ka kendo siap. Iseno ki beriu jongi kin point. Kalau ke iki ba sosi ado kata bala da ki beriu jongi ki hap support asam di namar kata na kalian ke jonga na perpau sa isin ke jing sngo kemen habang ayo sngo now yem in charge bo perpau bakastan jo ka executive committee ngamtip ki kata ke jing ke balur ke badan hapo kalong kumno ngamtip ngamdan dan kalian gite kalian persya rai ke jing perpau ke na kalian ke jong yem in charge kalong pa kidan ke jing itli kimdan ke jing perjumon wala da kidan na galian jo ki member ko ang ba I support ye ki MOU te ngangit scam ba apo ke jing alam jong u EM in charge ilaka ko muchaman jong coordination committee kam kan ye bet ko mangila kren ka boundary committee ba kata ka di stan ke jong adu ko kon ta ko ba pa ko